Hello beginners! Do you want to speak English from day one? तुमे कौन प्रथम दिन इंग्राजी कहवाक चाहूच? Yes, from today, actually from this very moment. हाँ, आज प्रकृति एही मुहूर्तरु. Okay, let me give you one simple trick that really works. And now let me tell you the baby secret. कहलो देखी, how does a baby learn to speak? गोटे छोटो पिला किपरि कहवा शिखे? ताको कि ग्रामर सिखाए कि ना पिला माने केवल सुनंती एवं कॉपी करंती बा पुनरावृत्ति करंती. No one teach them grammar. Babies just listen and repeat. एबे कहलो तुमे किपरि तुमर मातृभाषा सिखिलो? Yes, by hearing it again and again and again, right? एहा को बारंबार सुनी कि हमें कहंती. किंतु जेतेले इंग्रजी कथा आसे we treat it differently. We don't listen to it enough. आमे याको जथेष्ट भाबरे सुनंतिनी. Our ears are trained for ओडिया. आमरो कानो केवल ओडिया सुन सुनी आसीची आमरो नेटिव लैंग्वेज. So you might say ना मु तो इंग्रजी सुने. अच्छा, but for how long? किते समय सुनो? तुमे कोन प्रतिदिन इंग्रजी सुनुछ? जेपरि ओडिया सुनुछ? Be honest. Probably not. And that is the real reason speaking English feels hard. एतिपई आमे इंग्रजी कहबा टिके कष्टकर अनुभव करू. So to speak English fluently you need to do two simple things. आमे इंग्रजी को fluently कहबा पई दुईटी सरल काम हमको करिवा को पड़िबो. First, listen to English. इंग्रजी सुनिबा and speak English out loud. उच्च स्वर रे इंग्रजी कहबा. And today I am going to make it very easy and fun. आज मु एहा को खूब सहज एवं मजादार करबा को जाउची. I am giving you 50 short English sentences with Odia translations. मु तुमको 50 टी छोट छोट इंग्रजी वाक्य देबी जहा हमें हमर डेली कन्वर्सेशन रे व्यवहार करि परिबा. ओके, आउ से सेंटेंस गुडी को very short, very simple and used every day. So you don't need to memorize. ताको घोषी मन रखिबा आवश्यक नहीं. दरकार हेले ए वीडियोटी को पुन थरे देखि नेबे. बट ओनली इफ यू प्रॉमिस मी यू विल स्पीक विथ मी आउट लाउड. तुमको किंतु मते गोटे प्रतिश्रुति देबाको पड़िबो कि तुमे मो सहित एहा को रिपीट करिवो लाउडली, नहले मोर सब प्रयास व्यर्थ हे जिवो. सो आर यू रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड. सो यार प्रैक्टिस मेथड केमती? आई विल से ईच ओडिया सेंटेंस वंस. मु थरे ओडिया वाक्य को कहिबी, देन इट्स इंग्लिश वर्जन 3 टाइम्स. प्रत्येक शब्द को स्पष्ट भाबरे सुनिया पई मु प्रथमे स्लो रे कहिबी, देन सेकंड टाइम नॉर्मल स्पीड सो यू गेट द नेचुरल फ्लो, एंड थर्ड टाइम रिपीट विथ मी, स्पीक कॉन्फिडेंटली. तृतीय थर मो सहित तुमे पुनरावृत्ति करिवो. सो नो ग्रामर, नो स्ट्रेस, जस्ट लिसन एंड स्पीक. एंड फ्रेंड्स, to make it easier for you, I have divided these 50 sentences into 3 parts, and this video is part 1. आपन को पई सहज करिवा पई मु ही 50 टी वाक्य को 3टी वीडियो रे विभक्त कर दिछि. एटा होछि तार फर्स्ट पार्ट, एवं ए वीडियो रे we will learn the first 17 most common English sentences used in daily life, right? एबे हमें देखिबा at home किछि कन्वर्सेशन बा किछि सेंटेंस. द्वार खोल. Open the door. Open the door. Now repeat with me. Open the door. कबाट बंद कर दियो. Close the door. Close the door. Now repeat with me. Close the door. आलोक लिभेई दियो. Turn off the light. Turn off the light. Now together. Turn off the light. पंखा चले दियो. Turn on the fan. Turn on the fan. Now repeat with me. Turn on the fan. TV बंद कर दियो. Turn off the TV. Turn off the TV. Now repeat with me. Turn off the TV. मो सहित आस. Come with me. Come with me. Now repeat with me. Come with me. चुप रहो.
keep quiet, keep quiet. Together, keep quiet. ଆପଣ ଖାଇ ନିଅନ୍ତୁ। Have your food, have your food. ଏବେ ମୋ ସହିତ କୁହ, have your food. ପୋଷାକ ବଦଳେଇ ନିଅ। Change your clothes, change your clothes. Now repeat with me. Change your clothes. ଶୀଘ୍ର ଯାଅ। Hurry up, hurry up. Now repeat with me. Hurry up. अच्छा, एबे आमे देखिबा ग्रीटिंग्स बा परिचय दबा नबा करूचे सेतबेले आमे कोन कन्वर्सेशन यूज करंती। तुमे केमिति अछ? How are you? How are you? एबे मो सहित कुह, how are you? मु भलो अछि। I am fine, I am fine. मो सहित कुह, I am fine. तुमरो नाम कौन? What's your name? What's your name? मो सहित कुह, What's your name? मोर नाम लीना। My name is लीना। एबे रिपीट करबा समय रे my name is परे निज ना कहिबे। तुमको भेटी भलो लागिला। Nice to meet you, nice to meet you. एबे मो सहित कुह, nice to meet you. शुभ सकाळ। Good morning, good morning. एबे मो सहित कुह, good morning. शुभ रात्रि। Good night, good night. एबे मो सहित कुह, good night. Well done. आमे आज एठी 17 सेंटेंसेस सिखले। बाकी 33 सेंटेंसेस पार्ट 2 रे आसुची। जल्दी फुल 50 सेंटेंसेस सिखिबा को चाहंती ताले वीडियो को लाइक करंतु, शेयर करंतु और चैनल को सब्सक्राइब करंतु। पार्ट 2 बहुत जल्दी आसुची, मिस करिवे नहीं। थैंक यू।